5. i 6. odlomak. Pitanje pod A. Ko je arhanđeo Mihajlo? Pitanje pod B. Kako je ispoljio poniznost? Kako je Isus ispoljavao poniznost? Božji sin je oduvek posjedovao tu osobinu i kao moćno duhovno biće na nebu i kao savršen čovek na zemlji. Pogledajmo neke primere. Njegov stav. U Judinoj poslanici je zabeležen jedan događaj koji se odigrao dok je Isus bio na nebu. U Judinoj 9 piše: Ali kad je arhanđeo Mihajlo imao spor s đavolom oko Mojsijevog tela, nije se usudio da ga osudi pogrdnim rečima, već je rekao: Neka te Jehova prekori. Kao arhanđeo Mihajlo, on je imao spor s đavolom oko Mojsijevog tela. Naime, nakon što je Mojsije umro, Jehova je sahranio njegovo telo na nepoznatom mestu. Možda je đavo želeo da iskoristi Mojsijevo telo da bi naveo Izraelce na idolopoklonstvo. Kakvu god da je zlu zamisao imao, Mihajlo mu se odvažno suprotstavio. U jednom biblijskom priručniku piše da se grčki izraz preveden rečju spor također koristio i za opisivanje pravnih sporova i verovatno ukazuje na to da je Mihajlo rekao đavolu da nema pravo da uzme Mojsijevo telo. Pa ipak, arhanđeo je bio svestan činjenice da nije na njemu da donese presudu. To je prepustio vrhovnom sudiji, Jehovi. Čak ni u spornoj situaciji Mihajlo nije prekoračio svoja ovlašćenja. Za to je stvarno potrebna poniznost.